Amakuru yo hanze reka tuyahere mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Guverinoma y'u Burundi yatangaje ko President usoza manda ye muri iki gihugu Pierre Nkurunziza yapfuye aguye mu bitaro bizwi nka Hopital du Cinquantenaire natwe turashoboye bya Karuzi, akaba yishwe no guhagarara ku mutima. Itangazo ryashyizweho umukono n'umunyabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma Prosper ntaho rwamiye rivuga ko Nkurunziza kwa gatandatu yari muzima ndetse akareba umukino wa volleyball Ingozi, ariko byagera nijoro akamererwa nabi akajyanwa kuvurirwa mu bitaro bya Karuzi. Yakomeje avuga ko ku cyumweru yasaga n'uworohewe ariko mu buryo butunguranye cyane ku gicamunsi cyo kuwa mbere tariki 8 Kamena 2020 ubuzima bwe bwahinduwe no guhagarara ku mutima. Imana imuhiruko ridashira. Ijwi rya Afrika. Mu Bugande General Kasirye Rwangwa umwe mu babaye igihe kinini mu gisirikare cya Uganda yitabye Imana azize uburwayi ku myaka 68 y'amavuko. General Kasirye yaguye mu bitaro bya Nakasero aho yavurirwaga nyuma y'uburwayi bwamufashe muri Mata uyu mwaka agatangira kuvurirwa mu kigo cya gisirikare cya Mbuya. Kasirye yavutse mu 1952 kuri se wari umuhigi. Yamaze imyaka 47 mu gisirikare aza gusezererwa muri 2018 ajya ku ivuko rye akora ibikorwa by'ubuhinzi ndetse arazwi cyane nk'umuntu urwanya amangiza amashyamba. N'umugabo utaravugirwagamo kuko icyo yasabaga cyabaga ari nk'itegeko kuri we, utabyubahirije akaba yabigenderamo. Mu mwaka ushize yarashe imodoka y'umuhanzi witwa Catherine Kusasila wahanze indirimbo nyinshi zifashishwa cyane n'ishyaka riri ku butegetsi NRM, amushinja ko yasakurishaga umuziki mu modoka ye. Icyo gihe umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kampala CP Patrick Onyango yavuze ko iyo modoka yarashwe nyuma yo guterana amagambo hagati y'abana ba General Ngwanga n'abakozi ba Kusasila. Abana ba General Ngwanga ngo bari kugura ifiriti, hanyuma abantu bakorana na Kusasila bahageraga bari mu modoka. Umuziki wabo wari urimo usakuza cyane, ngabana ba General Ngwanga babasabye kugabanya umuziki ariko baranga, maze bavuga ko bagiye guhamagara nabo se akaza gatwika iyo modoka. General Ngwanga ngo yahageze mbere yuko bamuhamagara naho ahita yungamo ko bagomba kugabanya uwo muziki, nabwo barabyanga. Bakomeje guterana amagambo, nyuma ategeka umwe mu barinzi be kuzamura imbunda ye ahita arasa ipine ry'imodoka ya Kusasila. Uyu mugabo si ubwa mbere yaragaragaye mu bikorwa nk'ibi kuko mu 2013 yakanze abapolisi ababwira ko agomba kubarasa ubwo bari mu murima wa murumuna we bashakamo umubiri w'umuntu byakekwaga ko ariho bamushyinguye. Icyo gihe ngo yeguye imbunda ye ababwira ko nibatagira icyo basangamo batamucika. Byarangiye babonyemo ibice bimwe by'uwo murambo bashakaga barokoka batyo. Muri 2017 yatwitse imashini zihinga yasanze mu murima w'umukobwa we ndetse ashaka no kurasa umushoferi wayo ngavuga ko ari gushaka kwigabiza ibye. Ijwi rya Afrika. Muri Tanzania ho umuyobozi wa chama cha demokrasia na maendeleo ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki gihugu Freeman Mbowe ari kuvurwa mu bitaro byo mu mujyi wa Dodoma nyuma yo gukubitwa bikomeye n'abantu bataramenyekana. Freeman Mbowe usanzwe ari n'umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Tanzania yatezwe n'agaco k'abantu kataramenyekana mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere baramukubita bamuvuna ukuguru kw'iburyo. Ishyaka Chadema ribinyujije ku rukuta rwa Twitter byanditse ko umuyobozi waryo yakubiswe n'abo bantu ubwo yari mu nzira yerekeza iwe, ariko ko yahise ajyanwa mu bitaro ubu akaba ari kwitabwaho. Polisi yo mu mujyi wa Dodoma yatangaje ko iri gushakisha abantu batatu bakekwaho gukubita Depite Freeman Mbowe. Ukubitwa kwa Mbowe kongeye kwibutsa abatanzania ikindi gikorwa cyabaye muri Nzeri 2017 cyari kigamije guhitana Tundu Lissu, undi munyapolitiki ukomeye mu ishyaka rya Chadema wavuze ko azahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'igihugu ateganyijwe mu kwakira 2020 muri Tanzania. Biteganyijwe ko Perezida John Pombe Magufuli aziyamamariza indi manda muri aya matora. Kugeza ubu Tundu Lissu aracyari kuvurirwa mu bitaro byo mu Bubiligi aho yajyanwe avuye mu bitaro bya Nairobi. Ishyaka Chadema ryatangaje ko kuri uyu wa kabiri tariki ya 9 Kamena 2020 risore itangazo rikubiyemo amakuru arambuye ku byabaye kuri Freeman Mbowe. Gusa rivuga ko gukubitwa k'umuyobozi waryo hari igikorwa gishingiye ku mpamvu za politiki. Ijwi rya Afrika. Muri Espanye ho uwahoze ari umwami wa Espanye yatangiye gukorwaho iperereza kuri ruswa ya miliyoni 100 z'amadolari. Abashinjacyaha bo mu rukiko rw'ikirenga muri Espanye kuri uyu wa mbere batangaje iperereza ku wahoze ari umwami w'iki gihugu Juan Carlos ukekwaho ruswa. Umwami Juan Carlos akekwaho kuba yarakiriye ruswa ngagire uruhare mu masezerano ya miliyari 6,700 by'amadolari ikigo cyo muri Espanye cyahawemo isoko ryo kubaka umuhanda wa gari ya moshi muri Arabia Saudite uhuza Madina na Maka. Urwerwa hakwirakwiriye amakuru avuga ko Juan Carlos yakiriye miliyoni 100 z'amadolari yahawe n'uwari umwami wa Arabia Saudite Abdullah mu 2008, imyaka 3 mbere yuko hatangwa amasezerano yo kubaka uwo muhanda. Umushinjacyaha wo mu rukiko rw'ikirenga akaba ashaka kureba niba wahoze ari umwami hari igikorwa yagizemo uruhare kijyanye na ruswa nyuma yo kwamburwa ubudahangara ubwo yaramaze kwegura asijya ubutegetsi umwana we Felipe wa gatandatu. Bivuga ko muri miliyoni 100 z'amadolari izigera kuri miliyoni 65 z'amadolari zahawe umucuruzikazi w'umudage witwa Corina Zusaini, nubwo bivuga ko yahawe ruswa mu 2008
n'umunani agifite ubudahangarwa, urukiko rw'ikirenga ruvuga ko yakoze n'icyaha cy'iheza ndonye mu 2014 nyuma yo kwegura. Mu 2014 nibwo Juan Carlos yeguye. Mu gihe yategetse yafatwaga nk'umwe mu bami bakunzwe na benshi ku isi. Gusa mu minsi ye ya nyuma y'ubutegetsi abaturage benshi bamutakarije icyizere kubera ibyari bimaze igihe bivuga ku mukobwa we n'umugore we ko bamunzwe na ruswa. Aya makuru n'andi yose yo mu mahanga mwayategure kandi mwagezwagaho nanjye Uwimana Salehe. Mukomeze kugira ibihe byiza.